belungu bethu bafowethu siyanithanda nibalulekile kakhulu ngaphandle kwenu ngaba sikho lapho esikhona nibambe elikhulu iqhaza ekudlaleni umculo wethu online isivotele lapha esisuke sinominathe khona siphinde siwine iphinde nixoxe nje nangathi nezinto ezinhle ezenzakalayo kodwa ngicela ukusho lokho ngikhuluma la ngikhuluma njengenkosi engenendaba nokuba inkosi uyabona njengoba ngiphethe ilight kanje ungaqala ukuthi ngiphethe ukukhanya baningi bazoquestiona bazobuza la ukuthi kungona ngani lokho ukuthi ngaphathi ilight beze begcine bekhohlwa ukuthi leli light likhanyisele bona mina ngahambe bomnyameni akumnandi nalento okuwubuholi onomgogodla oleqiniso lenkani noyisa ukudelela ubizo lwami engubalekele amele sihlukane enhloko nesikhathi noma kufanele silawulane kuleyo nto ugcine nje usayida nami angiyosayida nomuntu ongasayida nami kanamgogodla sinenkinga yenu balandeli senisile la singabaculi siyanhlonipha siyanithanda siyalidinga futhi emsebenzini wethu kodwa senisile la okay siyayini la ngoba mina ngisho uzoshaya zinegene mina ngithi uzoshaya ngizothi ngizoshaya hayi zinegene angithi uzoshaya noshilisi yini into yami one angiyabona siyayini la niyadlala yini niyenzayo eyihle nokho nayo ilento yokungcweka ukuthi umculo kamaskandini mnandi ngomsizwe kuyangcweka kuqoshelwane kanjalo njengasebholini njengakwipolitiki futhi kuyabe mnandi nje ukuthi wena usapotha ibhakabhaka mina nge-Kaizer Chiefs kube mnandi sihleke nje kube mnandi kodwa ngase ngigamenge kakhulu mina nje njengomthandeni kufanele sidivorce namhlanje ukuthi iqiniso engilikhulumayo kufanele likushuthi lisehlukanisa ngiyacela bafowethu mina uvele ngihoxe ngihambe ngithenga amatekisi ngiwafake esitenge ngiwafake empangeni ngiwafake ngibe yi-on ngiyoshupha kwenye indawo ngishiye la ungafani sikhuluma amanga ngiqiniseke ikhona ngimi la ngifike ngangikhiphe ingoma ethi Paris ngoba ngiyakhathaza ngomsebenzi wenu ngangikhiphe ingoma ukuthi nazi ngabajabulani esikhundleni sokuthi ngijabule nina ngithatha ingoma leyo niyaqoshela abanye abantu abangenayo ihit ngaleso sikhathi nithi uyeke lashula iqhawe lami okay sengibaqosheleke labo bantu ukuhluka phela ngabona bangabantu yabo okay basuka abantu bathatha imali yabo nabo phela basebenza ngiyabo futhi banabantu bakubo abantu ngilabo abantu bakubo babangani nabantu bakubo bathatha imali yabo basebenzisa amandla babo iqosha nje nivota ngo-10 rand ngaleso sikhathi qosha imali yomuntu uzokwazi ukukhipha ngisho 500,000 ayivotela hlanganyana yabo okay ngikhoza ngithi lento ngiyama kungwela niyenze kahle yenze benempilo manje yabo ngikhuluma le nto leyo ayanizwa ngithi game udlala igame angadlala amagame mina ngasile yabo udlala igame ephilayo ngiyayazi ukuthi yini yaswekile kodwa ngiyakwazi ukubona into engesenayo impilo okay uma sebeyivotele labo bantu labo sebengishaya ngiyakhala ngithi mina ngizokhalela inyembezi zona mina inyembezi mina ngisiqhwaga wabona ngidedela abantu baqoshela ngento yami enhle ngiyona kodwa yami ujabulele yona ngokuqoshela umuntu uyayifanele imizamo yakhe ethize bayisenza lo mzamo yakhe naye uyivikela manje uyivikela bese uyinkinga lo nto leyo manje sekufanele nami ngilekelele futhi lona awukho izikhulu kwayexela ngisho ngizathe nkulu ngama-posta la social media ngiyaposta ngishiye kanjalo angibuyi kodwa ngiyariphothela izinto
ziyafika kumina ukuthi awe awuphendule phela ngokuthi ukhipha inamba izinto engixoxayo ziyafika kumina ngiyatshela zona sengikhathala ukuxabana nabantu abangayikhothela ngifuna ukuxabana ngqo manje angifuna ukuxabana nomuntu othunyiwe esikhundleni sokuthi ngijabule into enhle engiyenzayo ngiyayithatha ngiyiqhathanisa nabanye abantu ngesibonelo nje ugatsheni ufuna imbuzi mina nginazo imbuzi ungakhetha uDubai mina uthatha iDubai yami uyijabulela uyothi uyotsakela ugatsheni ukuthi gatsheni isikhova awunayo ihithi wena uyabheda bese kunyaka ugatsheni uyamsizayo anginazo imbuzi angithi yabo sekudifana ugatsheni manje ozwana nokuphila ngeqiniso ukuthi ngiphile ngephisi waphila mara engafuni ukuhambe ngichaza mina nami ngibekabelele emafonini laba ngichaza ikawo angifuna loo nto leyo ucabanga abantu bazingabelele hayi mina uyabo shilo bathi ngiyahlonipha isapoti yethu siyithanda siyawudinga kodwa njengabaholi ngoba wena futhi awoda khona kufanele uqonde khona uthathe iy'nqumo uqonde ume izwi lakho ukuthi mina ngithi ugatsheni sifaka phela into zokuthi mina ngithenga leli mbuzi uyabo asikwazi ukusebenza kanjalo bafowethu yabona asikwazi ukubambisana kanjalo ingane zakwethu ngicela ukuthi imidlalo emncane idlala kulungile-ke noma izitsheni zenzayo zenzeni mina ulwazi ufike nazo eduzane kimi ngoba ngelinye ilanga kuba sengathi umthandeli uphoxe umlandeli noma uphoxe abalandeli yabo ngoba naye nabomzala abagatsheni abamsapothayo kodwa sebesho bethi bazobuya kimi bazohamba emshokeni ngiyodlala intombane lapha abagatsheni ophakathi beziphi imbuzi yabona so ngiyacela ingane zawethu ukuthi emidlalweni enidlalayo ningawufaki